nov šov o molitvi, kar je bilo. Molitev ne sme biti nekaj dolgočasnega, mora biti nekaj fascinantnega, nekaj, kar te poveže z nadnaravnim. In danes imamo drugi del oddaje z Benjaminom Ardeom iz Južne Afrike. In človek ima svojo misijo, imenuje se Pray for World. In pogledajte si link od spodaj, lahko dobite njegov newsletter in se naročite. In zaenkrat je v hrvaščini, ima tudi za kjer stvari samo vsak dan imaš nekaj in vsak mesec imaš nekaj. Tako da njegova misija je, da se razširi po celem svetu na čist enostaven način, se pravi, ne neka kompleksna zadeva, ampak nekaj, ko vsak lahko se preklop na odnos z Jezusom in postane del molitve za svet, ki bo prinesla ful velike rezultate. Tako da se bomo spet pogledali njega, ampak naj vam samo povem, to, kar je on prinesel iz Lite Svetega Duha leta 2004, se boste lahko še malo danes pogledali in verjamem, da ga bomo spet lahko pripeljali v Slovenijo in bomo videli, kaj bo Bog naredil, ker Jezus je rekel, da bo gradil svojo cerkev na temelju apostolov in prelomov in to so ljudje, ki še danes živijo. Tako da on je en od teh ljudi. In ne vem, kje se ti nahajaš v svojem odnosu z Bogom, v svojem odnosu do molitve. Ampak jaz se spomnim, prej sem sprejel Jezusa. Leta 92, 5. julija, me je nekaj prbil in nekaj eksplodiral in sem se zbudil, ko sem ležal na klopci, sem počil sredi poldneva. In slišal sem glas, ki je rekel, jaz sem živ, kje si ti, Klemen? In potem sem padel dol in sem rekel, Jezus, jaz sem vedel sem, da je to Jezus. In potem sem šel in sem najdel eno Biblijo in sem vzel Sveto pismo, kot ima danes tole, in sem iskal, kje v kazalu piše molitev. Zanimivo. Ne vem zakaj, ampak vedel sem, če bom vedel, kako mod, vedel se bom malo pogovarjal z Bogom. In potem sem bral, prva molitva, druga molitva, tretja molitva, Job, Izaija, Žalostnike, Zaharija, Malahija, Evangeliko, Mateju, Marku, da nič ne razumem. In potem sem naslepo nekje odprl, vidite, in nič nisem razumel, vse komaja, nič ne razumel. In potem sem šel do ljudi, ki ne bi bili verniki, noben ni imel pojma o Jezusu. In zato je dobro, da si danes molitev je pogovor. Prvi korak je, da sprejmeš Jezusa. Povabi Bog svoje življenje. Rečeš mu, Jezus, predaj ti svoje življenje. Verjamem, da si ti umrl za me. In danes te sprejema za svojega Gospoda in se odločiš, da bo živel z njim. In potem greš tako naprej. Dajmo si pogledati, kaj se je zgodilo. V Ameriki so v bistvu začeli pouk z molitvijo učenci. In ko so dali molitev ven iz šole, ko so se pač ljudje, ki jim to ni odgovarjalo, oprli proti molitvi, je naenkrat totalen kaos in kriminal prišel v šole, pred tem je bil čez drugače. Verjamem, da bo spet prišlo nazaj gibanje, ko bo dal Božjo prisotnost v vsako inštitucijo. In tukaj je zanimiv video, ki je posnel en človek v 90-ih, smo ful pogledali. In si to pogledamo in pa bomo pogledali Benjamina Arde. This is Charlene Lewis for the 6 o'clock news. Today, June 25th, 1962, the Supreme Court has ruled that school prayer and Bible reading will cease in all public school systems. It is now official. God has been removed from the classroom in the United States of America. Us, our parents, our teachers, our country. Got dropped in 62. They wouldn't let children pray in school.
gay rights, no absolutes, abortion on demand, brought VD, AIDS, and no morality. Today no one knows right from wrong, there's blood on people's hands. World, you had your turn at bat, now stand back and see that it's our turn now. Something's gonna change, we're gonna bind the devil at every hand by the power of Jesus' name. Well, it's our turn now, think it no surprise when the gates of hell come crashing down and you begin to see the church arise. Supreme Court said no God at all, with the 10 Commandments on their wall. God's word in the library won't appear. No, nowhere. We have a religious apartheid here. Humanism, atheism, no Bible. Our consciences have died. We need to seek our God and call His name. The church triumphant still alive, and we're gonna turn the tide. As with boldness and conviction we proclaim that it's our turn now. Something's gonna change, gonna bind the devil at every hand by the power of Jesus' name. Well, it's our turn now, think it no surprise when the gates of hell come crashing down and you begin to see the church arise. Arise and shine, for the light has come. It's time to lift the name of Jesus high. Arise and shine, for the light has come. It's time to lift the name of Jesus high. Arise and shine, for the light has come. It's time to lift the name of Jesus high. Arise and shine, for the light has come. It's time to lift the name of Jesus high. Yes, it's our turn now. Something's gonna change. We're gonna bind that devil at every hand by the power of Jesus' name. It's our turn now, think it no surprise when the gates of hell come crashing down and you begin to see the church arise. Yeah. It's our turn now, it's no surprise to see those gates of hell crash down when you begin to see the church arise. Gre za to, da nas Bog povezuje. And if we In start če to se mi connect globalno globally, povežemo, and we will bo get to global. raslo. So, yeah, we just started that. Zelo dobro. 2 weeks Pred ago. 2 tedni smo šele začeli. Wow. Man, Yeah. because Zanimivo, I ker think about pred 10 10 days dnevi ago I sem felt čutil, da like te I need moram to contact you, kontaktirati. but it was strange in malo mi je bilo because, you know, čuden, ker we Yeah. weren't ker in nisva touch bila for, v I don't stiku know, 18 years or something. 18 let. Very So, long time. Ja, zelo dolg časa. But, you know, I was in touch with you Pa through v bistvu listening sem to bil your nekako v stiku, messages. sem and poslušal stuff, you know. tvoje Yes. sporočila. Yes, amen. But yeah, we will translate Ampak ja, this in Slovenian bomo also, prevedli even tudi to. though Praise God. people my age, we Ker mi understand ljudje mojih Croatian, let you know. razumemo It's our v neighboring, bistvu hrvaščino, It's on the ker south je of naša Slovenia. sosednja država. Okay. and we have Imamo good dobre connections veze there, tudi you tam. know. We
I traveled Jaz there tudi, too, to tja share the potujem. gospel in Croatia and Tudi tam Serbia. pridigamo and so on. evangelij in v Srbiji. So Yes. it would be really good Tako da time dobro bi bilo, da for bi you nas to enkrat ti visit obisku, when you come to Europe, da priješ v and we can Evropo put in something naredimo together, nekaj skupaj. and then all these people who will In te pray ljudi, ki together bodo with, skupaj z nami with us, molili, would bi love te to radi see you, videli. you know. Let That us would be Ja, do naredimo that. to. Look, while I'm in Dokler the sem v USA, ZDA when this in lockdown comes off, ko ne bo we več must te look at, karantene, maybe I must look at ko bom flying spet to lahko Europe dobil because avionsko karto, bom it's very good preletel deals, you know, Oh, to really? fly Evropo. to Mislim, Europe. da bo And zdaj dobri dili. Africa, it's easier to fly Mislim, from da je lažje America. priti iz Well, I Amerike suppose kot iz South Južne Africa Afrike, may ne vem. be- How many Koliko hours ur je from, iz Slovenije Slovenia do to New New Yorka? York? Probably about Najbrž 8 kakšnih hours 8 ur flight. si v letu, Yeah, it's much easier to fly from New ja, York. to je pa pol dosti lažje. I mean, into No, like recimo v Venice, Benetke, let's say, recimo, you ja. know. And Pa then pa iz from Benetke Venice, it's about rabiš 3 hours še z drive avtom ene 3 ure. Okay. Wow. with the car, you know, Ali pa or 2 2 uri and a pa half pol hours. z avtom. Yeah, no, I'm looking forward to it. Ja, We're se gonna že get- veselim tega. We're gonna make the world Bomo prayer naredili aware. svet We're gonna tega, keep da the se prayer zaveda movement molitve. going. Bomo And, pokrenili vse we're skupaj gonna do akcijo. it. We're gonna need guys to do it. In I jaz can't to ne do it. morem, rabimo I'm ljudi. just nobody. And we ventured out In into faith. začeli smo v veri We did in it. pač nekaj naredili. So you believe that A then pol prayer verjameš, da molitev will get people bo spravila ljudi v to, da pridejo v delovanje Svetega Duha and God in pol se bo awareness zavedali Boga and become more like in bo bili disciples bolj in takšni the kot book of učenci v Acts. knjigi apostolskih del. The whole Because body we celo of must- telo Christ. we Kristusa. must be tarry in Jerusalem Ja, till tako you kot be piše, endued da with so power čakali from v on Jeruzalemu, high. dokler niso bili So, oblečeni z when you močjo have od that zgoraj. inner room In experience potem imaš and to you in doživetje prayer, v remember, molitvi. prayer is Ker agreement. molitev je So we strinjanje, overcome by se the blood pravi, of the premagali Lamb, so the ga word, s krvjo but jagnjeta in the word is besedo really svojega getting into pričevanja. Se agreement pravi, with the govoriš word. besedo, So ki se prayer is strinjaš z Bogom. you praying in the To spirit. pom- You know, not molitev everybody je v knows about duhu. that. We don't really do that on Pray Mi for the pač ne World. gremo zdaj v globine But na we tem believe moli za that the svet, inner ampak core will. But even just ampak praying recimo the word, že you know, ful just simple, praying, že ko "Our moliš, Father which art in heaven, Oče hallowed naš, be ki si thy v name, nebesih, thy kingdom come, posvečeno thy bo will be tvoje done ime, pridi on tvoje earth as it kraljestvo, is in heaven." tako kot je v You nebesih, know, tako naj give bo us na this day, zemlji. you know, the whole Lord's Poznaš to Prayer. molitev? It gives great power. Ampak So ko moliš prayer besedo, ti da veliko moč aligns you. in And I'm te gonna say this, that uskladi. Jesus, Jezus, dying ki je on the umrl na cross, križu, that to je was bila a molitev. prayer. Because God Ko couldn't Bog ni find mogel najti anybody nobenega, to get ki bi into se agreement strinjal with z his njegovo word, besedo, that he sent his da bi own poslal son, svojega his sina, word, to get into da bi agreement se with his strinjal word. z njegovo And besedo. so Torej, prayer molitev in v the duhu spirit prepares you to get into se agreement strinjaš with z the besedo. word. And when In that ko se happens, to we zgodi, see the vidimo power Božjo of moč, God ki se released sprosti na in the zemlji. earth. So Tako da prayer molitev is really je to resnično, release da the sprostimo kingdom. kraljestvo. And so when your heart is, it's In like tvoje music. srce je If your- kot if- glasba. if your Če je instrument's inštrument, out of ni tune, uglašen, you're not Potem going ne to bo make dobre music. glasbe. And I have to say it on another way because it's actually more oziroma like govorimo o frequencies. frekvencah. They say scientifically, if you know how to Če work znaš with delati s frequencies, you frekvencami, can lahko destroy uničiš buildings at zgradbe certain v določeni frequencies. frekvenci. You can, as you know, Saj veš, high-pitched tako sounds kot can visoka crack frekvenca glass. So zlomi it's the steklo. same thing in the Isto v spirit. duhu. When you in prayer, Molitev the je frequency frekvenca of the duha. spirit, the frequency of Je the frekvenca kingdom that is Božjega above, kraljestva, the ki je high, nad it's not nami. even a V frequency, bistvu but to I'm ni using the frekvenca, word jaz samo to frequency. besedo uporabljam. God starts to Bog release that sprošča ta sound glas in v your tvojega spirit, duha. and it takes In to dominion vzame over every other, if I may use the word vladarstvo, če frequency, uporabljam to sound besedo, comes kot under zvok. Vse subjection. pride pod And to also your veljavo. mind, your will, In and your tvoj emotions tvoja volja, come tvoje under moče, subjection. vse se podredi. And automatically In it starts to bring avtomatično order to the prinese world, red because then v svet. families start to come into Družina order, se uredi, businesses start posel to se come into uredi. order. Everything starts Vse to se come uredi, into order because ker that's the to je power moč of prayer. molitve. You think about it, Wow. 2 Po by 2 dva in they dva went so into šli v cities. mesta, a But ta those 2 dva po by dva 2, remember, they were jih je sent. poslal. There's Ker a lot veliko of apostolov, apostles ki that si call sami themselves govorili, da so apostles, but they apostoli, jih weren't nihče sent. ni You know, poslal, there's honor, ker there's obstaja authority. čast, obstaja But behind avtoriteta. the sent Ampak za ones, tistimi, ki so
so poslani, was a je bila praying cerkev, ki je church. molila. Wow.
Torej je bila moč, da lahko nekaj naredijo. Niso samo šli v intelektualni zmožnosti, ampak dva po dva so obrnili cela mesta naokoli. Ti govorim, to ni bilo v njihovi moči. In Pavel apostol rekel, prosim vas, molite za me, da lahko dam Božjo besedo. Če boste molili za me, beseda ne bo prišla ven. To pomeni, da je bila za njim molitvena cerkev. Zelo močno, zelo močno. Je enostavno, je kot izgubljena umetnost. Ja, moramo iti nazaj v to. Bog mi je rekel, pojdi nazaj v enostavnost. Majhen kamen, ampak je močno. Zato ljudje nočejo tega delati, ker je preveč enostavno. Hey Ben, this is really To challenging. je dober izziv, But it's very ampak necessary. zelo pomemben. Zelo Very pomemben. necessary. Very necessary. Zelo pomembno. Thank God for Corona, Hvala Bogu you know. I za don't even care korono, if it če obstaja ali exists ne or obstaja, doesn't kako je exist. prišla. As long as it can get Ampak da us nas to pripelje v reset, reset, you know, v restart, restart. you know. Bog mi je dal besedo v 2017, prerok bo. Prihaja kriza na zemljo. In to bo res zmotil cel svet ekonomije. Mnogi bojo znoreli. Wow. Ampak ne se bati, ker bo za dobro. Ljudje ne bojo mogli nikamor iti. Wow. To mi je rekel. Ampak jaz bom to uporabil za dobro, ker bo pripeljal ljudi v masovno spreobrnjene in na kolena. Jaz verjamem, da smo na robu, da moramo moliti naprej, biti v molitvi, postu, v dvojitvi, ko pridemo ven z karantene. Ko je Jezus prišel ven v moči Svetega Duha, Bog resetira in tudi premika, preseja. Novi governmentalni, vladajoči apostoli in voditelji se bodo dvignili čez to motnjo. Wow. Yeah, man. Wow. I think that Mislim, it's da je really zelo interesting. zanimivo. So in Leta 2017 2017, you had this 24. septembra, word or vision. 24. 24th of septembra, September 2017. 2017. Wow. So how Kako can si you si pa zapomnil remember? datum? How can you remember the date? How Kako do si you lahko remember the zapomniš? date? Ker ko jaz dobim besede, imam vedno tim, ki si zapiše besede. Ah. And you had in In your v word besedi that si imel, da people will ljudje not ne be bojo able mogli to potovati. travel. Yeah, let me Čak, see bom if I can probal find najti this. tole zate. It's dead, yeah, it's on this other phone. He said, I shall deal with the Obračunal bom idols, z idoli, z maliki. many things shall come Veliko stvari se bo crashing zrušilo. down, and those that In have ti, not ki se niso prepared shall pripravili, freak out, bojo for there shall padli be stran, ker ne bojo nowhere imeli to kam iti. go. But those that Ampak have te, ki found so the refuge najdel shall be shielded and zaščito, protected. bojo And zaščiteni. I have got the wealth In jaz prepared imam for za njih those. bogatstvo pripravljeno tudi za to uro and in for za ta this čas. time. And In then he potem je said, rekel, many in the mnogi v business poslovnem world will svetu be bojo disrupted. zmoteni, Many of them shall mnogi freak out, bojo says odpadali. God. But it shall be Ampak to bo for za the dobro. good. Ne Fear boj se, not, for it shall ker be to bo for za the good. dobro. It shall be for the To bo za good. dobro. And that In which to, would want to kar bi squeeze želelo and destroy, stisniti in the uničiti, serpent's head shall be glava cut off. What kače God bo is actually, odrezana. and he's identifying the real Bog je issue behind pokazal, prava everything. stvar It's the je, dragon so nations. It's the narodi serpent. zmaja. The Bible says the serpent, it's the In te dragon so nation. narodi It's squeezing. zmaja in kače, It's ki strategically strateško squeezing. stiskajo. But So God what said he's is the gonna Kaj je dragon to nation? narod zmajev? I don't want to say Nočem on here, tukaj but there are povedati, dragon ampak so nations. narodi You work zmaja it out in for to yourself. si sam naštudiri. It sounds And, like Mi zveni China kot to me. Kitajska. Well, God Right? just said Bog the je rekel, da serpent's bo head will ta be cut glava off. te kače So we'll say bo the head of the odrezana. dragon will be Zmaj cut bo odsekan. Wow. He said it there. To mi je Because he rekel, said he's ker squeezing. zmaj stiska, So it's pritiska in stiska systematically and sistematično. through skill Skozi and znanje in strategy strategijo stiska squeezing
And this is what the In to je Lord Gospod said, rekel. the business world, trade and Industrija, industry, ekonomija, economy, the posel, whole way of the cel system. sistem. God said, don't Ne boj se, fear, it's ker going to to be bo for v the good. dobro. I believe it's also Tudi spiritually, duhovno but also in manifests manifestiralo se bo naturally, tudi naravno. that there's a Ker je squeezing going on, pritiskanje and in everybody's vsi feeling the čutijo squeeze pritisk right prav now. zdaj. I've had people in Ljudje South v Africa Južni calling Afriki mi during kličejo, business, they got nimam no več money. denarja, In v America, the Ameriki people in business, poslovneži they've nimajo got več no money. denarja. But we just put our Določeni. faith in In mi God's damo word, that vero v which would Božjo want to besedo, da squeeze ta, ki and hoče destroy, stiskati the serpent's uničenje, head shall da bo be cut njegova off. glava odsekana. So, but he Ampak did say rekel this je tudi to. afterwards. He said it shall be a kneeling Potem down, bo it ljudje shall be a surrender. pokleknili, se I'm predali. bringing this about. There shall be a In pride crisis. kriza. It is nigh. That is in To mi govoril 2017. 2017, It shall be a da bo great velika kriza, crisis that shall ki bo come. prišla. But it shall draw Ampak bo my people. That's pritegnila why I moje pray for the ljudstvo. world. Zato It's a vam global molimo event za that's svet, going on now. globalno It gibanje. shall draw my people to Pritegnila seek bo the moje face ljudstvo, of da išče God. Božje Fear obličje. not Ne when boj it se, ko comes. pride. Wow. Yeah, Ne boj se, fear ko not when pride. it comes. Fear Wow. not. Very So, powerful. Zelo mogočno. yes. Živijo Boštjan, Živijo Klemen, lepo te videti, enako tebe, ja. ful žariš. Una zemlja za tabo čist temna zgleda, ker si ti toliko svetlo. Ja, haleluja. Vidim, da si organiziral mini šolo ozdravljenja, to me pa ful veseli. Ja, zato ker Jezus še vedno ozdravlja in nas spodbuja, da povemo vsem, da je ozdravljenje za vsakega, da je že plačano, da ne rabaš ničemer tega zaslužiti ali plačati, ampak vse, kar je, prideš k Jezusu, sprejmeš njegovo besedo in po veri sprejmeš ozdravljenje. In kdaj bo to točno? To bo v soboto, 2. maja ob 8. zvečer. Se bomo dobili za približno 2 ure na Zoomu in poslušali Božjo besedo, molili za ozdravljenje, probali odgovoriti na vprašanja. Tako, bo zanimivo. Fajn, in kaj morajo ljudje narediti, da pridejo? V bistvu vse, kar je potrebno, da oddajo prijavnico na www.sprejmi.si, online šola ozdravljenja, in tisti, ki oddajo prijavnico, jih obvestimo in jim pošljamo povezavo, kako se lahko priključijo. Dobijo nek link pol in s tem grejo gor. Tako, to bo pa super, se pravi, bomo in lahko na kakšno vprašanje odgovorili, molili za ljudi, skupaj se strinjali. In mislim, da zadnjič je rekel, da so bili kar dobri rezultati, da so ljudje videli spremembe. Tako, ja, tako. In spremembo, kar se tiče zdravstvenega stanja, spremembo, kar se tiče razmišljanja, zmago nad negativnimi vplivi preteklosti. Tako pomembne stvari. Eni so napisali, da je poglobil njihov odnos z Bogom, tako da Božja beseda vsestransko deluje, samo čas je treba vzeti za njo. Odlično, hvala ti, Boštjan, se vidimo pol, če ne prej v soboto na Zoomu. Tako, se vidimo takrat. Ok, ajde, čau. Adijo.
Hey Ben, tell us before I would like to finish Rad with bi prayer, zaključil but z molitvo, can you ampak just a mi tell lahko us a samo little poveš bit nekaj? about what you are Kaj doing sedaj right delaš these te dni? days? Like, what have you been Kaj doing si the delal last year, zadnje let's say? leto, recimo? Well, we as I say, we've been working very, Kot sem very rekel, zelo diligently veliko with the prayer delamo z movement. gibanjem molitve. We have a lot of, Imamo- I have a pastor in South Africa, so we work with our Delamo s church. cerkvijo v Južni And Afriki that's kind of more what we've been in na focusing to on. se And fokusiramo. just being a good Dober dad, and a oče good sem, husband, and dober a good, all of that. mož, Good, investing in investiramo my v svoje children as otroke, well, investing v in molitev. prayer. And but this In prayer to movement's gibanje taken a molitve lot mi of my vzame time. veliko And there's some časa. other concepts In God še has nekaj given me for konceptov mi je Bog dal business that I'm not za doing posel, now, ki jih but it's sedaj ne just delam, ampak concepts. We see določene what the Lord koncepte, will do kar bo in the Bog delal v future, 'cause I prihodnosti, believe ker we are verjamem, going to da move into a bomo imeli season tudi določeno where God's sezono, gonna čas, merge, ko bo Bog združil strategije strategies, and the skupaj church in will bo have to, cerkev, for survival's da sake, lahko the true ta prava church. And I don't cerkev, want to say for ne survival, samo za because we live preživetje, by ker faith, živimo po but veri, we also going to have pa the bomo wisdom of imeli God Božjo modrost, to da lahko consolidate and konsolidiramo to in work delamo together skupaj and to really bring that in corporate prinesemo body, which korporativno is telo, spirit, dušo soul in and telo body in this v next naslednji season sezoni. ahead, for what Zato, the ker Lord Bog wants to hoče do narediti. even in the Tudi na financial finančnem realm. But področju. that's in His hands, To je v He's njegovih spoken it and prophesied To it nam many govoril times. So, mnogokrat. yeah, those Wow. are things, and then of course In I just potem travel tudi and I potujem minister in and služim do what in we delamo, do, kar delamo. just do the work of the Lord. Bož delo. So, did I hear Ja you sem prav right that slišal, you da are si tudi also a pastor. pastor? I've been Ja, pastoring for 10 10 let sem že years. pastor. Wow. Yeah. So Torej you are si more like a bolj prophetic preroški pastor. pastor, or you're more like a I'm a teaching prophetic. I'm Ja, a jaz sem prophetic preroški pastor. I pastor. do. Of Seveda course, I tudi teach. učim. You know, I can teach the Učim word Božjo of God. besedo. Of course, Yeah. a lot of times it's with when the Holy Spirit Ko Sveti releases Duh sprosti revelation. razodetja, Not everybody gets it at that ne time. dobi but vsak to yeah, takoj v so tistem it's času. I do Ampak sem pastor. tudi pastor. And yeah, it's a To je prophetic preroška church. So cerkev. I'll give Ti you an dam en example. Many primer. times I'd go Doskrat to idem people's v churches druge as a cerkve kot prophet, prerok and I'd in say jim to rečem, them, listen, ne don't worry, skrbi, stvari things se may change bojo in your church, but spremenile it's v gonna tvoji be cerkvi, for the ampak bo better. šlo So, na boljše. like the one, Ampak this to ni doesn't zdaj happen vedno, everywhere, ne so skrbi. don't worry. Ni to vsak The one cerkev. church Po eno I cerkev went sem there, šel, and this is when I was ko sem still bil še young in mlad the v ministry. službi. Half his Pol church cerkve je left šlo when I stran, left. ker sem jaz šel domov. Wow. Hey, Ampak but mogoče maybe they so needed mogli to uniti leave stran. anyway, you know. Well, To je that's what rekel, he ja, said. tudi He to je said they rekel. needed Mogli to so leave. iti. Yeah. Hey, God. so are you a part of any Si del network, kakšnega church networka, network, cerkve? Well, I work with a lot of Ja, different delujem pastors z and ogromno leaders. I drugimi have pastorji, worked, you know, sem connected povezan with z people, ljudmi. but I'm the Drugače sem founder of ustanovil South ARK, Africa, ARC, so we work with a lot of Južna pastors. Afrika. So you don't actually A reside se in pravi, South ti Africa. ne živiš No, I reside v in Cape Južni Town, South Afriki. Ja, Africa. jaz živim v Sure. Cape you do, Townu, you do. v Okay. Južni Afriki. Yeah, that's where I live. I've been there. Bog God me sent tja me there. poslal. I used to Živel live sem in the v USA ZDA for many mnogo years let. with my wife and my son, In and then the potem Lord me je sent Bog me back. poslal nazaj And then he sent me under a man of God to In be with him for 12 še years. z drugimi Prayer, then God božjimi took him on ljudmi to be sem with tam the že Lord. 12 let And so I've been there in v South Južni Africa. Afriki. Do you want to do me a favor, A mi Ben, lahko and narediš eno just uslugo in pray moliš, what's kar on your imaš na heart srcu for za people ljudi in v Sloveniji, Slovenia, Hrvaški Croatia, in and za these ta del countries sveta. around here. Okay, hallelujah. Hallelujah. Well, Father God, we Nebeški just thank Oče, you hvala that ti, your blanket, Hvala the ti, blanket of da your presence, deka tvoje the cloud of your prisotnosti, glory, you oblak said in the tvoje last slave, days v when there's naslednjih darkness časih bo in the tema na earth, zemlji in that you're ti going to release the sproščaš cloud oblak of your svoje light, luči, the cloud oblak of your tvoje glory. slave. I pray Ono for za Clement as plemena, he's ki in that je v tej region, regiji, Father God, as ki he's stoji standing in the v spirit duhu as kot Moses Mojzes, was an ki je bil intercessor, zastopnik, that a greater da bo anointing of veliko intercession maziljenje and prayers he's hungry zastopništva na for, njemu, the ki je lačen za supernatural, but Father nadnaravno God, močjo. Lord, a lot of what Vse, you're calling veliko, kar si ga him ti into is poklical, that je, he's called to really da birth rojeva and birth in rojeva and birth in rojeva and birth in and rojeva birth and birth and in- labor and in Lord, it's rojeva labor and it's in
in labor and it's gradi labor in rojeva and it's in hard je work trdo delo and it's yes, you release in the sproščaš supernatural, but nadnaravno. Father God,
ampak greš še globlje, da mu ti pokažeš še veliko globlje, da gre v to področje in da obkroži ga s močnimi, kvalitetnimi voditelji, možmi in ženami, strategije na ključnih področjih. To je nova sezona in je velik val bo šel čez, ko se bo to dogajalo. Hvala za vse slovanske narode, da veliko je prišlo od slovanskih narodov v zgodovini. Oče, mi molimo, da dvigneš zdaj novo generacijo izpolnjenih svetim duhom, lačnih, ki se bodo obrnili ven iz New Age, ven iz udobja, ven iz tega, da samo sedijo in se relaksirajo, da samo uživajo in nič ne skrbijo, ampak da v njihov srce sproši svež ogenj in maziljenje v to regijo. Jaz stojim v strinjanju, držim Klemnove roke, ker on je tukaj in jaz tukaj je preobrat. In ti sprošča svoje angele. Oče, jaz molim za novo strategijo za vsako regijo. Skupaj z apostolom Pavlom prišel v določeno regijo, si bo dal strategije za te regije. Jaz molim za jasnost in strategijo za regijo slovanskih narodov. Da ko se oni odrešijo, da se res odrešijo, da so obrnjeni na Boga in da ti obrneš, da ti prižgeš luči, ti prižigaš luči. To ne bo temno mesto, to ne bo trdo mesto, težko mesto, kjer bojo ljudje duhovno umrli, ampak bo luč šla naprej. In to bo veliko duhovno bogatstvo, ampak tudi naravno bogatstvo bo. In mnogi voditelji sveta se bodo tam zbirali. In ko se oni tam zberajo, bo tudi duh se tam zbiral. V mogoče imenu Jezus. Wow, hallelujah. What a powerful Kakšna močna molitev s tabo. Wow, God is Bog moving, deluje, man. Ben. I'm so excited that Res sem navdušen, you respond da to si the se call of odzval God. na Božji klic. Hey, how Koliko old si are star, you, Ben? Ben? I'm now 46 years old. 46. 46. Yes. I've been at it my whole Ja, že life. cel življenje sem v tem. I was Jaz sem born se into že it. rodil My dad to. was a Catholic Moj man, oče je bil and katolik. he was, they say he was more Catholic Bolj je than the bil Pope. katolik kot papež. And he In pol got se saved odrešil in a Wow. Catholic Katoliški church cerkvi. because he Wow. wouldn't go In anywhere nikamor else. drugam And ni then hotel iti. the Holy Spirit Sveti moved Duh je there, tam and then deloval 300 of his in family 300 members got njegovih saved, and he družinskih just couldn't stay frendov there. se He je moved out and he became an Wow. odrešil, ni evangelist, mogel več and tam he was- ostati in and my mom postal and dad evangelist in potoval powerful. So I traveled all po over celem the svetu, world as a sem young tudi jaz z boy. njim potoval že kot majhen deček. Watching the In sem the videl power Božjo and the moč in presence of Božjo God. Anyway, prisotnost. that's for Ampak to je za another en day. drug dan. Wow, very Zelo good, dobro, man. Ben. I'm looking forward Yeah. to Veselim se, da se reconnect spet as the povežemo Spirit in da will nas Sveti lead, Duh vodi. you know, Yes. to really affect. Da I to really res believe verjamem, da these so are to the najboljši best časi times, you zdaj za cerkev. know. We are. And I don't think it will In take mislim, da ne forever. bo trajalo I really večno, believe that the ampak fire da of bo God Božji will ogenj work deloval on na the church, cerkvu Yes. and that In we da will bomo transform, transformirali you know, faster than hitreje we could kot with any good s katerim koli program. drugim programom. Exactly. No, you know, it's God is Bog going to bo speed pospešil things up stvari. because when you Ker ko move in the deluješ v Spirit, duhu, time Amen. is not a potem factor. čas ni faktor. And when you In ko see vidiš v in the duhu, Spirit, Yeah. you se change spreminjaš. every Vsaka dynamic. dinamika It's se like the healing, spremeni, supernatural kot healing. nadnaravno I ozdravljenje. remember a lady I had to Spomnim pray se for, ena she had ženska brain imela cancer. tumor And v I looked at možganih her, in sem jo pogledal And in God Bog mi started je to reveal the razvedeval source of stvari, that brain cancer. And I told her what kaj happened se je to her as a zgodilo child. kot I told otroku, her kje je where to it prišlo came in. noter. And the moment the Holy In ko je Spirit Sveti Duh spoke govoril the besedo, word,
je možganski tumor bil odstranjen in bila ozdravljena. In še danes, 17 let potem je zdrava. In kar hočem reči, ko delujemo iznad logike in razuma, v duhu in v veri, vidimo in gledamo, potem imamo avtoriteto nad močjo sovražnika in časa. Ampak mi smo izven časa in prostora. A mi lahko poveš, ker nisi naš omenil imen, mi lahko poveš, se pravi, Sveti Duh ti je pokazal. Kaj ti je točno pokazal, če mi lahko poveš, da je povzročilo ta tumor? Neka družinska stvar se je zgodila. Pač dobro, nobene imena, ampak nekaj se je zgodilo te ženski kot otroku skozi mamo. In Bog je to identificiral, kje so se vrata odprla v njenem življenju. In potem je mogla priznati, jaz sem rekel, daj priznaj, da odpuščaš te osebi. In potem je Bog obnovil tudi njen čas. Ampak doskrat mora človek najprej izpovedati. Včasih lahko nekaj, kar izženaš. Se pravi, za vsako stvar rabaš strategijo, rabaš duha. Za vse. Res je, da polagam roke na bolnike. Je ta del. Ampak je tudi druga stran, ko se obrneš na svetega duha, na darove svetega duha, na Božjo modrost, na Božje znanje. In on ti pove stvari. Se pravi, kot je Bog razodel to stvar, je ona odgovorila, odpustila te osebi, in pol je tumor zginil brez molitve. Ne, izpovedala je, potem sem šel v duha in sem jaz naslovil tega demona. Ona se je mogla najprej osvoboditi, mogla mu je zaprti dostop in pol lahko izženeš demona. Zelo dobro. Dobra lekcija. Ja, mi imamo šole ozdravljenja, ponavadi kakšne 3 ali 4 dni. For 8 hours a day, you know, and because we teach a lot, you know, about these things, you know, and people then spend time with God, you know, and to si vplivo, Klemen. Yeah, most of people get healed. In večina ljudi pride do ozdravljenja. Even blind. Ja, ti si specialist. For me, I've just been more with the Holy Spirit. When the Holy Spirit does it, I just do it. Poslušam svega duha, jaz sem prerok. Yeah, that's good, Ben. That's good. Yeah. Well, I really appreciate your time, Ben. I'm really happy that you're a man of the Spirit, you know, and that God is giving you so much favor, so that His message can reach the whole world, you know. Vsakogar potrebujemo. Ne gre za mene. Gre za to, kar Bog hoče narediti. On hoče cel svet zbrati skupaj in voditelje zbrati skupaj. In to je začetek. Ker rabili bomo vsakogar. To je zdaj čas, ko svetopismo pravi. Zmaj v razvetju gre po otroka. Noče to, kar Bog hoče roditi na zemljo. Ampak premagali so ga s krvjo jagnjeta in z besedo. Se pravi, to je molitev, ko govoriš besedo. Vzameš krijev se. In bomo uničili dela sovražnika. Imamo moč. Ti imaš moč. In skupaj imamo strinjanje. In v strinjanju Oče, Sin, Sveti Duh smo tudi mi v duhu v strinjanju. Zelo dobro, zelo dobro. Well, God bless you, man. Naj te Bog blagoslovi, Hopefully we will see you soon in this part of the world. And spet smo videli veliko dobrih stvari v molitvi in danes se lahko priklopite tudi na podcast. Imamo podcast in ta teden govorimo o molitvi, lahko si še nazaj poslušaš. In pogledamo si še par video posnetkov in vidimo se naslednjič.
uživite še naprej v Božji prisotnosti. Vsak dan se vzemite nekaj časa, ko ga preživite v molitvi in to vas bo ful dvignilo vse. Smo